Yaki players di bawah itu Batung ngong ini mentah di long di state champion. Pat di long di badan bok tau. Nak di state champion mentah directly kin le ya pun sha international level. Not national but international level. Like a day, the opportunity, the one in a lifetime opportunity. Kani kadai ka lat ka kongsan tap ya phi borok ar iki. But kani kadai ka ta ka piang tap. La phi ya ne kai pha la shai la ski ma kani ka pe ta ka tournament. But kani ka pe ta ka tournament. Hang dai in one selectors. The academies. Nama balai mentah borok ila skill through. Ila realize but ladang wa yang di players di batbet ngimdai bat lekwa tentang apa yang aku as mentosho marbale sedangkan muslim bin lekai tak muslim bin training di dai ke training binaya di apa por ka berkot hendrei dan ni kadai ka ta ko bianta banjir he mostly beyond average di tentang ni kasangan muslim ka. That is the perfect time. Or pabiang tam yang selectors, pay mentah yang di nama mereka or dalam biang menteri, pan goal you, jadi pan buat dur you, kapten kau kita shine di sisi long kita dur, long yang lekai, nak jelas di bro. Dan kata kau, what concept yang ada di bawah? What concept? But kenal. What kelet ansnomu kata mereka berkongsan kata talent ni dan digital nani kalau second tanpa ke ke berkongsan tahu dia ansnomu nampang ansnomu ya boleh kalau ai ni yang dikecilin kalau ai ansnomu ini kebeni pa kat kene ke pertai ke jing door ke jing kita start penting di ai jing nanti start ini not even tiga day school kabar ayu one of the top primary school OM Roy banyo orang day ke pesuk ban hadir dengan seluruh yang nongkai dua ai dia katakan jengikai bat jeng snack ban hadir nata bin ai rom yang coach dia tu ba ai dia katakan training ini nongkai joki coach joki ada sini joki kita pun kita kiu sokan aja kan ni tang pi pilon yang katakan lat dan kata daw pilih menteri sutok pat pilih berdan kata thong bangan ban nam ya megi pa yang nongkai yang ke school juga yang ke jela juga